Svakog dana slali smo apele, okupljali se, sastajali. Šta smo doživjeli? Doživjeli smo da pljunu u lice, doživjeli smo da pljunu ikonu Bogorodice Ljeviške, doživjeli smo da zgaze svaku srpsku dečiju suzu. Teško mi je zbog našeg naroda na Kosovu koji se okupljao i ovih dana i koji se nažalost pod velikim pritiscima iz Beograda povukao. Večeras smo ovdje da kažemo srpskom narodu koji se nalazi na braniku otadžbine na Kosovu i Metohiji. Uvek ćemo biti uz vas. Ili će pobediti Hašim Tači i njegov pobratim Ivica Tačić, ili će pobediti Ustav i Srbija, ili će pobediti Kosovo. Mi smo sa ove strane Ustava, sa prave strane zakona, sa prave strane Kosova, a vlast onim što radi, povlačenjem granice, je povukla granicu između zakona, Ustava i svih drugih koji vole ovu zemlju. Izdaji nikada kraja, dok predsjednik Srbije i dalje piše platformu za Kosovo i ponavlja da nikada neće priznati nezavisno Kosovo. Sve je isto, samo njega, Borisa, nema. Ispade da ono što nisu stigli da odrade evroslinarci dovršavaju četnički naprednjaci. Nažalost, sve su nas slagali. Građane Srbije, čitavu javnost u Srbiji, a nadasve svoje birače od kojih njih 88% između Kosova i Metohije i Evropske unije bira Kosovo i Metohiju. No nisu prevarili samo nas. Prevarili su i naše iskrene prijatelje, odnosno našeg iskrenog prijatelja, bratsku Rusiju. Ja sam poneo da vam pokažem nešto što nosim kroz svoga srca. Evo je zemlja sa Gazimestana, braćo i sestre. Evo je i slobodna je, braćo i sestre. I kunem vam se svojim životom da ćemo kad tad je odneti i zajedno vratiti tamo gde joj je mesto, gde su je naši preci krvlju svojom natopili. Danas govori narod. 20 godina je bilo manipulacija, nismo ni sami uvek znali kako i kojim putem da se odbranimo od sveg zla koje nas je pritiskalo. Danas prvi put srpski narod zna i šta hoće i šta neće. I hvala Bogu da narod danas to može i da kaže i da odbrani. Mi hoćemo samostalnu Srbiju u skladu sa Ustavom, bez granica, bez okupacije. Mi to govorimo iz srca, a srce Srbije je Kosovo i Metohija. I želim da vas podsjetim samo na reči našeg velikog proroka i svetitelja 20. veka, svetog vladike Nikolaja Velimirovića, koji nam je poručio proročki, jer je video decenijama unapred šta nam se sprema i kakva iskušenja stoje pred srpskim narodom. I on je poručio i vama i meni, svima nama: Srbi, birajte sa Hristom ili sa Evropom. Sa Evropom, sa Zapadom ne treba da se pregovara i ne treba da se sarađuje. Pre 20 godina mi smo izigrani sa prihvatanjem Vensovog plana i nakon 3 godine Republika Srpska Krajina je okupirana. Isto to, isti scenario koji je bio za Republiku Srpsku Krajinu
isti scenario danas se odvija i za naše Kosovo. Onako kao što se već 13 godina zaklinju naša braća na Kosovu i Metohiji, oni koji se zaklinju u Gračanici, oni koji se zaklinju u Orahovcu, oni koji se zaklinju u Kosovskoj Mitrovici, da će braniti Kosovo i Metohiju, da će braniti srpstvo, da će braniti časni krst, ako treba i do poslednje kapi krvi. Istu tu zakletvu, braće i sestre, polažemo i mi sada pred hramom Svetog Save, da onda, kada bude došao dan, a da će Bog, doći će vrlo brzo, da oslobodimo naše sveto Kosovo, da tada niko i ništa neće moći da nas zaustavi. Danas smo prošli pored predsjedništva, prošli smo pored vlade. Da li je neko od vas video njihovu kosovsku platformu? Nema njihove kosovske platforme. Eno im je na Jarinju, tamo su je napravili. To nije kosovska platforma, to nije srpska platforma. Vi ste danas srpska platforma za Kosovo. I ta platforma staje u samo 3 reči. Kosovo je Srbija. Naše okupljanje na -9 stepeni tek je počelo. Danas ste pobedili zimu. Sutra ćete pobediti izdaju. Kosovo će ostati srpsko, a naše okupljanje će zaživiti. Sad svi!